Mathaine ma miaraho thutha wa kwirwo atatu wa uici wa mahiu guikio ngono na kuhingirwo ceceni-ini ya borithi ya Ndonyo Njeru mwena wa Kinangofu, aikari maraumororokire nginyagia ceceni-ini no makienda kurumirira cira wa kwirwo aya. Na riria marekinyirie guko ngucanio iratumuka gatagati-ini kao na maabitha a borithi, na umwe wao ararathwo undu uria uracungiriirie muingi uyu gucina thero iria ekwirwo acio marahingiritwo na marakwira kuo othe atatu. No thigari riria iraregire andu acio maraikarire haha nginya kuratuka. Riria kuratukire thigari ni marageririe kwanjia kuruta ngari iyo ya aici acio aria marahuthagira KBX mamirute nigetha mathie, na niho andu mararurunganire maranjia kuga mbu aici ni kurekio marekio, na niho mundu umwe arahurirwo rithathi ya nda. Undu uyu ni ucungireirie anene a ugitari kaunti-ini ya Nyandarua magitongorio ni kamanda wa borithi Nyandarua hamwe na maabitha a ugitari kugia na giikaro na aikari niguo guthuthuria ndeto ino. Tafadhali tujenge uhusiano wetu, na kama kuna maswali ama kama kuna kitu ambaye unaona ambaye si nzuri, tunakaa chini na tuseme hapa kuna shida, si ndio? Hapa kuna shida, tunaweza jisaidia namna gani? So tunatengeneza hiyo uhusiano kwa kutoa yale mambo ambayo tunaona ni mambo mabaya ambayo hayastahili, mambo ambayo unaona yanakuchukiza, mambo ambayo unaona hayafurahishi. Aikari aya matina iganira na riboti iria maheirwo hindi ya mucemanio ucio makiendekithia marehero maabitha angi a borithi aria mekunyitanira na muingi kuhukia uici wa mahiu mwena uyu. Riu atwira tweterere uria tutoi tugweterera nginya ha kana ni riu ningi ni tukiandamane nigetha matuteithie, no uria ingiuga na njire na ino issue ino gwa address yo atongoria governor, women rep, senator mamenye guku no Kinangofu tutire na borithi, tutire thigari na o kaunti-ini no mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa uthami na wandikithia wa ibande Berio Kipsang ni akumithirie gucinwo kwa wabici cia ruhonge ruru hindi ya mururungano wa muthenya wa gatatu mwena wa Olkalau na wabici ingi cia thirikari, akiuga thirikari nethiete hathara nene kumana na uthukangia uyu. What was perceived to be peaceful protests ended up being targeting of government installations, mayhem that was there, targeting government officers, regrettably targeting our police officers, who essentially are there to protect all of us, protect both our properties and protect our lives. But what we saw on Wednesday was not exactly that. Kipsang oigete ibande 1,300 macini o hamwe na kamera ni iracinirwo wabici-ini iyo na gutetera maabitha a borithi ati matina huthira hinya mukiruku kung'ethanira na arurungani. This will not be allowed into the future, and we ask our officers, mainly our police officers, that let's do all that it takes to protect the lives of Kenyans, to protect the properties of Kenyans. Handu-ini ya Kameme TV kuma kaunti-ini ya Nyandarua ni njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawira.